Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merleloa tengok diri, boydeng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Renungan ta sidarien, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul Merdea Cerep ni Ukur. Si bagian idok lapihan simbadia, imo si tersurat iulan apostel bindu 19 ayat 20 walu soh ayat 40 sada. Janahna sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-20 walu ken si mendok. Idengkoh kala ikes samoranai, punguren mo kalai. Nai ngangang mo i diungken. Termurmur ngo Artemis debata kala Efesus. Bapak inang deket Karina dengan itiki bulan waluh tahun 2020. Isitus DIW lot sadakala mergerar dahlan iskan. Isuratkan iya mo sada sukuten, imo sadakala pandita si enggo kimelip, pelin selang 2 minggu deket pandita saingena. Menurut si dahlan iskan, pandita en duana lalap ngo merubati, deket merselisih si oda merkesidungan sampai merperkara soh merpengadilan. Rebakan melapor mi pengadilan, janah soh mengadu taba polisi, mertahun-tahun, bagi mo isuratkan si dahlan iskan. Selanjutnya, ia pe mersukuten perselisihan antara si pandita deket dukakna, imo sadakala pandita ma. Kala merebut aset gereja, si hargana enggo soh mertriliun. Perselisihan ibagasan lingkungan keluarga, deket agama, gati kalohon ngong terjadi. Biasana, odang-ondaho en, kumernalot harta, deket perkepengan. Bapak inang deket kita Karinana, itiki zaman si Paulus, i kota Efesus lot ngo isi sada kuil Artemis, si toko terkenal na. Ibagas kuil en, merbage ngopelen, si menggerakkan perkepengan jelma, jana mengkirohkan keuntungan belgah, mendahi jelma si tertentu. Bage Demetrius, deket tukang perak si Debana. Karena neidi, oda ngo kita heran, molo kala mergerah ate tabasi Paulus, deket merusaha kisingkirkan ia. Kumerna Paulus deket ajarenna, ianggap kirogiken kala idi. Idi kepe kenggeluhan agama nggati ngo idea secara ekonomis. Terlebih bagi sadakala si pemimpin. Cerep niukur ngo iperdagangkan, lot ngo membain secara halus. Tapi lot ngo membakin secara terang-terangan. Baku nemi agama, manang pe gerejanta si bagian dari. Mengikutkan Karina singgo ke pesoh, en merefleksi bantah Karinana. Beli pelot kala mendea kenggeluhan agama. Janah beli pe ncerep niukur, gati iperdagangkan. Tapi bi Karina si ekut Kristus, kenah ngo kita kisingkirkan si bagidi. Bagi mau renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken i, Bapak inang deket kita Karinana, enggo mau terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita Karinana. Juah-juah mau banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.